Oui, Jean-Marc, pour aujourd'hui, per ben entamenar aquesta rubrique, la langue d'aquí, ai choisit aquel mot, acantonament, que corresponde ao francès confinement. Acantonament ven du verbi acantonar, confiner, format a partir du substantiu canton, que vau dire coin, angle. Se troba per exemple di lo proverbi per un bon maçon, chaque pierre fa canton. Pour un bon maçon, chaque pierre peut devenir pierre angulaire. Au jour d'enquei, sian totes acantonats. Quelques-uns mai angoissats ou supporten pas. Iu assaio de prendre accord a ma filosofia en me pensant: ah, com se vai restar aquest acantonament? La festa que anem faire! A la revista!